خب درود و عرض و احترامات هموطنان عزیزم. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. انا بگیم درود همون خیترها هم با نام نه آگ تاجیک دوست دارو که مرا دشمن میدونن. شما هم خوب باشین، صحت باشین و سلامت باشین. ما امروز در باره زبان گپ میزنیم کمتر. انا با خیلی نه دشمنو سر میکنن، نه که بگیم که به هر حال باید ما چیکار کنیم، باید بگوییم. خب زبان و در دنیا بسیار زبان های мертвый میگن، یعنی مرده شده، زبان زنده نیست. اما زبان خودی زبان سوشیستوات میکنه، هست. از اون جمله مثال گیریم زبان مادری من، زبان قلقی. زبانی اگر در اینترنت بدروی بکوبی قلقی язык, карловский язык میبروید در اونجا میگن نینشنی мертвый язык میگن. بعد در همین حالت من کمی گفتم که چخیل ما mертвый язык، ما язык زنده ایم کو، هستیم کو. گفتگی سوال خدمت مراجعت کرده و دیگر همون کمی قیزیق کردم در باره زبان ها. گفتم همین زبان ها رو هم بدونیم، پیدایش زبان ها و گمشوی زبان ها، یعنی این چیزها را کم ترکک باید ما بدونیم که از کجا اومدیم، زبان چخیل پیدا شد. مثال زبان ادبی نام میبریم، بعضی زبان مثال زبان ها میگیم این زبان ادبی است، ادبی من است یا ادبی دیگر کس است. و در باره پیدا شوی لهجه ها همین چیز را بگیم مراجعت کرده رفتیم گفتیم خیلی بگیم همون مسئله ها را. بعد از او خلاصه بندی کردم. میخوام کمی در باره خلاصه بندی خودم در باره زبان ها چرا mертвый است میگن، زبان مرده، یعنی که دیگر زبان زنده نیست. و در همین باره ها بگیم که کمی فکر نظر خودم بگم. و از اون جمله در باره بگیم که خیلی زبان تاجیکی هم دیگر داخل داره، پیدایش زبان تاجیکی و یا بگیم گویش تاجیکی از کجاها پیدا شد و آیا زبان تاجیکی میگن که یکم دیم اوروین زبان ها است. بازی ما میگیم که زبان انگلیسی در جهان یکم است. مثلا یک زمان میگفتیم زبان روسی در جهان یکم است، یک زمان فرانسوزی در جهان یکم بود، یک جهان دیگر نمیدونم ایتالیاییش یکم بود، یک زمان عربی یکم بود. مثال میگیریم یک زمان فارسی میگیم. و پارسی چیست، ایرانی چیست، گفتگی مراجعت. ما دو روز پیش بود خطا نکردم در همون تیک توک یک بحث نه یک صحبت تاریخی داشتیم. خطی جوانا برادرها بگیم که خیرت که برادرها یک تاش یک دیکی برآمد، مثال همون چیزی خدشه نشان داد. دیگراش بگیم که خطا همون میفهمیدگی خدشه گفته بودم. بعد از اون من کوشش میکنم اما وقت تمون ریشهش پیدا کنم گپ زنم. و بیریشه یا نقل یک انسان قطعی که خود معلومات ندارم، مثل همون میشوه که یک جوانی که بگیم دویم از ملو هر چی را میشنوه نه که خودش نمیدونه، اما میوید بعضی جدا بگیم که یکی وارد یگان صحبت میشوه و هم شنویدگیش میگه. و دیگر بگیم بعد یگان انسانی کم میفهمیدگی همون چی را باشه او جواب داده نمیتونه. مثال گیریم برای که او میفهمه، او میدونه. برای همون دوستای عزیزم شما میتونین هر همون از 100 طرفش برین مراجعت کنین. حاضر اینترنت یک اونیورسیتت است، اونیورسیتتی است که در جهان تری اونیورسیتت نیست که شما یکی باره بگیم که با تمام چیز مراجعت کرده است، تمام چیز معلومات از دنیا پیدا میکنین، نه که از همون خودتون. برای همون
همون دوست گفت که تو چیزی تاریخ نخوندایی، حقی تاریخ گپ زدن نداری و معلومات و قدر از تاریخ نداری. همون معلم هم همین از این از دیگر جو میجوه و بگیم معلم یک انسانی خلاصه برار است، درست میگیره و بگیم خلاصه میبره، نتیجه بگیم نتیجه برار است. از همینو میخونه برای شما، بعد میگه که نتیجه شای خیل شد یا او خیل شد. اما برای من آموختن تاریخ معلم چی در کار است، در حالتی که من خودم نتیجه گیری کردم میتونم و بگیم که تمام همون معلومات ها را و درست استفاده برده گفتنش خودم میدونم. برای من معلم چی در کار است وقتی من خودم بدونم. خلاص درباره زبان ها، زبان ادبی یا نمیدونم زبان های لهجوی یا پیدا شوی، بعضا زبان ها از چی پیدا میشه. بین اول ما همون ماکسیمالی بگیم که همون ادبیش مراجعت کنیم که اول ادبی از چی پیدا شد. مثلا ما میگیم زبان ادبی تاجیکی ما، خلاص زبان ادبیات ما، اما چی را در نظر داریم در این حالت در ادبیات گفتن در زبان ادبی از ادبیات ما در چی نظر داریم؟ ما فلان جا میریم значит در زمان ما با همین نمود با همین طرز ما چیکار میکردیم؟ صحبت میکردیم. یعنی که این زبان نیاگانی ما میگیم. البته ما در این چیز همون خودی همین اینفرماسیون را به شما میدادگی انسان ها و خودی بگیم همین چیزایی نادرست است. اوجه ببینید که اگر که ما بگیم زبان ادبی ما و زبان نیاگان ما و این زبان گذشتگان ما بگیم، ما اشتباه میکنیم. اوجه این همین ستارتش می اومده است، دروغ می برآمده است. یعنی که من خلاصه بندی خدمت میگم که همین ستارتش دروغ است که ما بگیم این زبان نیاگان و گذشتگان ما دروغ است. برای چی؟ برای اون که زبان ها بگیم از پیدایشش تقریبا از صدا پیدا شدگی است و آهسته بگیم دیگر که هر کی در هر جا هر چیزا بگیم اول اشاره و صداوی. مثال عادی ترین مردمی همه چیز، حتی که در اروپایی هم بعضا همون چیزایی هست، مثال کلش خیلی میکنه و اشاره‌وی، یا که نمیگه یا که خیلی میکنه ها میگه. یعنی این چیز در تاجیک هم است، در ازبک هم است، در فرانسوز هم است، در امریکایی هم است، در انگلیس هم است، در این بگیم که بعضا حالت این بعدن زبانی میمیکا نام دادگی است. یعنی میمیچنی زبان، یعنی که این صدا نداره و تنها با اشاره ها میتونه که برات فهمونه که چی میخواد. البته که این میمیک هم بگیم امروزه زمان دا اومده بگیم همون زیاد شدگی است. اول کمترین زبان ها بگیم که کمترین همون اشاره ها وجود داشتگی است. خب خلاص بعدا بگیم که از این میمیک بعد صدایی، مثال موده هست داجی اروپایی ها دم است میگن بعضی چیزا را ما میگیم اینا میگن. یعنی که مداری جمعی این میمیکا را میبینیم. یعنی که ببینین مسافه های ما را، حتی که ما شاید در دیگر جا هم رویم این میمیکا را بگیم که این میمیچنی زبان است، بعد بگیم میمیکا در صدایی بگیم اول اشاره خیلی دیوانگی میکنیم. از میگیم که دیوانگی میگیم که یعنی میمیچنی زبان اشاره است. حتی که بگیم همو حاضر مثال آدمای گپ نمیزنند اما گنگو اینا هم میمیکا قطعی بگیم حرف ها را توری کردگی هستن همون چیاشون را. کاروچی تری کنم میگه زدگی تو هم خیلی کاروچی چی است. و یا که نمیدونم خودی ما در بعضی انسان ها قطعی اگر جنگ کنیم ادنوریمین، یعنی که بگیم با روسی شفته استادم یکی بارا ما هم سخن استفاده میبریم سخن و همون سخن خودمون باز با میمیکا اشاره میکنیم. مثال میگه که هم توقع ساز بشو بگه هم کوسر ساز بشو هم کوسر به شک ساز بشو، یعنی که بازم ما میمیچ اشاره میکنیم که سخت بشه، یعنی سخت توزه همین خلاص. مثال میگیریم یک دیگر را قرات کنیم اون طرف فلان میکنیم بگیم باز همون را دست قطعی هم
مثال گیریم اشاره میکنیم، یعنی باز ما هم الان هم داریم همو میمیچنی بگیم همو اشاروی دست و ما در ما مثال گیریم کلن گم شده نرفته است و این اشاره هم است که ما از کجا زبان های ما پیدا شدن آمدن و از کجا بعدن. کلمه های اولین بگیم که در گوناگون جای ها گوناگون صداها پیدا شدن، بگیم یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا بگیم همین خیلی پیدا شدن. ما نیوگان گفته یا زبان نیوگان گفتنی ما اشتباه میشه و برای چی؟ برای اون که امروزه بگیم زبان هایی که آمده ایستاده است، البته که زبان مثل همین ورسیای تلفن وری باید زودتر ابنولیت شود، یعنی که ایلاوه ها شود. بعضی چیزایی که از ایلاوه ها میشود و بعضی سخنهای کلمه های میشود که یک میارتوی کلمه استفاده میشود، میارتوی کلمه در بگیم که در جای های همون لازمی اشتی این مثال زبان قلقی که یک میارتوی کلمه زبان است، اما در داخلی بگیم از این گرفتن ببین ازبکی تشکیل شده، چندین بگیم کلمه ها از این گرفتن، چندین کلمه ها از دیگریش گرفتن، چندین کلمه ها از دیگریش گرفتن، یعنی از چندین بگیم همون زبان ها بود و زمان خودش ده از اینا جمع کردن یک تا ازبکی آماده کردن مثال میگیریم و این زبان ها اطراف ها даже ببین اسمایلیکو هم هستن فلان میکنم گفته که اسمایلیکو هم هست یا که توقع بوشی یا میزنم یا زور است، زور بگیم اشاره میکنیم مثلا، یا نزور میگیم مثال اشاره میکنیم خوب است. حتی که همون میمیکای ما تو امروز دوره میوه، یعنی یگان چی نیست. خلاص از چندین زبان یک زبان ازبکی تشکیل کردن، اطراف بودگی زبان ها بگیم که بعضی هاش مرده شدن، بعضی ها مرده شدن مثال میگیریم که همون اونا به حیث یک خیلی نمردن نرفتن، اما در الان دارن در ازبکستان زنده هستن این زبان ها، فقط به حیث بگیم که یک همون گویشی همون لهجه همون بگیم نام گرفت ازبکی شد. خب اما انسان ها در خانهشون لهجه نرمالی گپ میزنن، از خودشون در کوچه برآمدن ادبی گفتنی گپ این عامه فهم گفتگی گپ است، یعنی عامه فهم باشه. ما میتونیم که روسی را ادبی بگیم، برای چی؟ برای عامه فهم است. ما میتونیم از انگلیسی را ادبی بگیم، برای چی؟ ادبی گفتنی چیست؟ این عامه فهم است. مثال گیریم مردم خوجند ما دزه میگه، مردم مثال گیریم خطلان ما چیای میگه، چیای مثال عادی. مثال این میگه که من، مثال یاتش میگه ما، یاتش میگه من. هم خلاص ما لهجه داریم که بگیم این همون چیز. وقتی که ما اینا میگیم که یک عامه فهم ایرا ادبی گفتن نادرست میشه، اصلی بگیریم اگر کتاب هایی که ما چاپ میشه پروست خیلی کمون خوبتر از ده ادبیش میگن او بله این ادبیاتی ما بوده است میگیم میریم، نه که در اصل این زبان هایی که ما امروز استفاده میبریم مثال امام علی در یک گفتارش دم نگرفته میتونه که تو 300-400 بار وای بگه، این پروست عامه فهم است، این ادبی نیست. این خلاص این مثال کلمه وای این اشاروی است. در کلوب در دیگر جا مثال گیریم خطلانده اونامو یا همو میگن مثال، همون نظر به همون مال همو یا اونامو ایواز میشود، اونامو یا همو بگیم یعنی که ایواز میشود. مثال در همو وای هم ایواز میشود، وای یا هوای، همین خلاص هوای یا وای یعنی که اینا هم ایواز میشود. همین چیزها را بگیم که آبشی کرده ما این کتاب هایی که ما داریم از این حال ما میگیم کتاب ادبی است، ما باید این ادبی نگیم، ما این را باید عامه فهم بگیم. برای چی؟ برای اون که یعنی سوخت لهجه سوخت برای خودش این ادبی است، ادبی خودش است، یعنی اجدادهاش با این همین زبان گپ زده ایستاده است، این ادبیات سوخت است. میفهمین؟ مثال میگیریم یک لهجه‌ای که بگیم
бадахшони мо гап мезана, ин лаҳҷа ин бигем адабиёти худи ниёгони ӯ ба ҳамин забонҳо гап задаги аст. бигем ки баъзе ҳамун калимаҳои ҳамун ниёгони гузаштагон мондагӣ аст ки дар асл бигирем мисол форсӣ ва эронӣ ин дута забон аст, ин якта нест. форсӣ эронӣ ин ду забон аст, яъне дута аст. ино обш нестанд. форсӣ дигар аст, эронӣ дигар аст. ин монандӣ дорад, ин фақат ҳамин монандӣ дорад. бисёр ман мутаассиф ҳастам ки ин чизҳоро ман дастканал барои шумо гуфта наметавонам ва шумо барои чи ман ина ҳамун стартоша мегӯм, шумо кӯшиш кунед аз ҳамун интернетҳо бирен ва бигем аз ҳамун лингвистикаҳо, забонҳо, пайдошавии забонҳо, аз ҳамин чизҳо бигем максимал кӯшиш кунем баҳра бигиред ва бисёр чиза мефаҳмем ки яъне мо ба ҷойҳое аст ки бисёр иштибоҳ мекунем. имрӯза бигем оммафаҳми мо ки китоб оммафаҳм менависем ва бигем ки ӯро мо адабӣ мегем, не ки бигем ҳамин лаҳҷа қатӣ ё ҳамин гӯиш қатӣ ку имрӯз ки мо адабиш мегем. На адабиёти мо на рӯдакӣ гуфтагӣ аст, на Сино гӯиш кардагӣ аст, на дигар. Ягон инсон гӯиш кардагӣ нест то пайдошавии ҳамин бигем ки оммафаҳм ё забони миёна бигем. Ин забони миёна аст. Барои фаҳмидане ки мисол мардуми хуҷандам ира бояд бидона, мисол забони муоширатӣ мешавад. Ин адабиёти мо забони муоширатӣ мешавад ки хуҷандам бояд ира бифаҳма, бадахшонам бояд бифаҳма, хатлонам бифаҳма. вақте ки бигем аввалин бор ман аз хуҷанд омадам, вақте ки мардуми хуҷанд суҳбат мекардан, ӯ вақтҳо хеле ҷавон будам, дар назари ман вообще мегуфтам ё чӣ хеле гап задистам, ман ягон калимаша намефаҳмидам, ягон таша. мисол мода чӣ хеле мегӯяд, қалай мегуфтам. мисол рафти бурафтимӣ мегуфтам, рафтестам, бурафсодиям. яъне ки ин калимаҳое буд ки аслан манда бигем ки шинос набуд, ин садоҳо шинос набуд. ва имрӯз ман ин садоҳоро мегӯм ки мисол гирем наздик аст. бале, мисол гирем рафтестам, бурафсодиям, яъне ки наздикӣ дора, агар корректировать карда мешавад. леки қадимтарин забони осиёи миёна бигем ки ҳаст, ин суғдӣ аст. суғдист хеле дар осиёи миёна ки имрӯз мо даъво мекунем ки ниёгонои мо, аҷдодои мо будан, ино форсӣ гап мезадан, форсӣ гап намезадан. ва форсӣ гуфтани чизам намедонистанд. фақат ҳамин диалектики бигем наздикӣ ба ҳами дора, звучит мекунад, мисли ҳамоне ки мисол гирем бози ҳамун кулобиҳое ки мо чияй мега ку, мисол мардуми хуҷанди мо дзе мега. яъне ки ҳамин диалектҳо, какой-то диалектҳо ба ҳамин наздик худи ки мисол имрӯза забони хуҷандам анча бигем ки иваз мешавад, барое ки агар дар як ҷо забон бимона, мёртви забон мешавад. забон мёртви мешавад. мисол гузаштагони мо аслан дигар хел гапзадагӣ аст. на ин ки монанди имрӯзаи мо бошад ё ки намедонам. бале баъзи диалектҳош омадагӣ аст, баъзи предметҳо, диалектҳо қуш шида омадагӣ аст, не ки ин нодуруст мешавад. аз нигоҳи ман ки мо дар ҳолате ки бигем ки ин ниёгони мо аст, ин забони мо аст, гуфтан дурӯғ аст. ин забони мо нест, барое ки забон замони худаш буд, на аз мо буд, балки мо аз забони онҳо баъзан забон шакл додем. гӯем агар ин дуруст мешавад ки мо аз забони онҳо баъзан забон шакл додем. агар ки мо дар забонҳои мо обновление надарорем, имшабу рӯз мисол гирем, барои чи само отстали язик мешава мемона, мисол дар ҳечи дар кор намешава ӯ забон беғарзи муошират. ҳамо ҳар чизе ки аст ба ҳамон чиз муошират мешава. ва астағфируллоҳ, ба ӯ чиз бигем ки фақат муошират метавона шава.
дигар ягон кор бору бигем ин чизо наметона буд шава. Мисол ҳозир дар интернет мо ворид шавем ҳамин хелас баъзе терминои ҳаст ки умуман мо ба тоҷикӣ ба ягон чиро тарҷума карда наметонем ва ё ворид карда наметонем дар интернет он калимаҳоро. мисол ба наздикӣ кӯшиш карда буданд аз нигоҳи ман мисол самолёта ба ҳавопаймо табдил дода буданд ҳамин хелас не баъд гуфтанд ки не тайёра ҳаст гуфтана баъд аз тайёра гирифтан ҳавопаймош карданд яъне тайёра ин аслан ҳозирам тайёра истифода мебарам ҳавопаймо аввал тайёра карда намера яъне ина гирифтан аз калимаи арабӣ инам тайёра ин парранда мешава ба фикрам ягон мепардаги аст яъне уқоб мешавам хелас таяр паяр барое ки саҷара ин дарахт мешава ки таяра ин парранда аст ин ягон ба самолётам рабт надорад хулас барои париданаш яъне аввал тайёра гуфтам ё ки имрӯз мо дорем поиза қатора мегем яъне ино аз арабиё гирифтан не олимҳои мо шиштан барое ки дар инҷа ягон дар ҷое ки дар инҷа ягон ино сар кор кунанд ва дар инҷа ино бигем ки забон созанд ино луғат созанд ино осонтарин гирифтан аз чизои арабӣ ва аз дигар ҷо дизидан овардан барое ки олимои мо ба он 500 сомон 1000 сомон 2000 сомон оили ки доранд о девона нашидан бишинан дар болои забони бигем тоҷикӣ ин тоҷикӣ сохташида забон аст яъне аз гуфтум ку аз ҳамун диалектҳои аз дигарҳо сохта шиди забон яъне ки барои ҳамун номи тоҷикиш доданд барои каме бигем чӣ кардан форсӣ тоҷикӣ гуфтан барое ки ҳамун диалектҳо монандӣ дошт баъзе калимаҳо монандӣ дорад ва барои рушд додане ки омада 100 солаҳо баъд ё 1000 солаҳо баъд ман 100% боварӣ дорам мисол гӯишо аслан бигем ки боз аз форсӣ ва аз дигар ҷидо мешаванд мераванд яъне ки диалектҳо иваз мешаванд ира мефора намефора каседа барое ки ҳамчуноне ки мисол худи забони қалғӣ модари мара агар пештараша ман бигирем дур намерем худи бобом гап мезада гира имрӯз мо гап намезанем оддитарин чиз ягон вақт бобои мо мисол гирем ҳа гуфтагӣ нест ҳӯ гуфтагӣ аст мисол мо имрӯз ҳӯра истифода намебарем мисол бисёр ҳамун чизо аст ки мо имрӯз истифода намебарем мисол нав даромад омад барои мо ҳамин чизо оҳиста оҳиста бигем ки баъдан иваз шидан дигар лаҳҷода иваз шидан ин нормал аст ин яке ҳамун ивазшавишам ям нормал аст чи агар дар любой забон боша иваз шава ин нормал аст аммо бояд олимҳо бошанд инсонҳои кормекардагӣ бошанд мисол дар ҳар чиз бояд бо ҳамун чизҳои тоҷикӣ ки месозанд ин забонҳо сохта мешаванд ин маъноеро надорад ки мисол ҳозир мо як мисол телефона гӯшак кардан номша телефона гӯшак меган мисол да ягон чизи форсиву дариву адабиву бигем ҳам адабӣ ки мегем да ягон чиз ин чизо бигем ки туғрӣ намегирад асл бояд мо калимаҳое биёвем ки маънидодаш туғрӣ бошад маънидоди ӯ калима туғрӣ бошад мо наметонем ки бигем як калимаҳоеро бигирем истифода барем ки мардум ӯро қабул карда натонад аксар калимаҳо аз гӯишҳо ва аз лаҳҷаҳои мардумӣ пайдо мешаванд мисол баъзе калимаҳое ҳаст ки умуман ӯро ягон олиму профессорро придумат кардагӣ нест просто аз байни мардум ҳамун калима биромадагӣ аст ҳамун гӯиш пайдо шидагӣ аст ва ӯро мегиранд бояд бигем ки дарҳол дар китобҳо ворид кунанд барое ки оммафаҳм аст оммагӯиш аст бояд дар китоб ворид кунанд аммо ин китобамо адабӣ гуфтан мо нодуруст аст ганда сахт нодуруст меояд
اگر که در حالتی که بگیم این کتاب ادبیات ما هست، این ادبیات است، این از نیاگان ما است. نیاگان ما اصلا دیگه خیل بود ما ابنولیت چیدیم ما ما باید ابنولیت شویم. متاسفانه بگیم که آخران شاید 100 سال آخر ما ابنولیت نشیدیم، نتونستیم ابنولیت چیده. какой-то کوشش کردن بگیم در لهجه تاجیکی ما، در زبانهای تاجیکی ما کمی کوشش ها بود، از نگاه من بود، برای که تیاره کردن، قطاره کردن، بعد اورا بگیم که هواپیما کردن. ایرپورت چی گفتن؟ چی ها گفتن؟ خلاص بعد باز کجاهای دیگر نام کردن. خلاص مثال حیوانو را نام دادن حیوانو همین خیلی ما اکثر نامای حیوانو را چی است؟ اما حیوانایی که همون کدامی که او را نام داده باشه، پریدومت کرده باشه اون نام، یعنی اختراع کرده باشه اون نام، ما همون نام میگیریم، بگیم که کم ترک همون تاوش میتیم با همون چیزی خدمون استفاده میبریم. مثال ما او روز گفته بودم که مثال اوچا این ترکی است، قلغی است. خب اینا کم ترک اسکاجات کردن، مثال گیرم اتا، بابا را بابی نورمال شید رفت، مثال جای خودش ده. برای چی؟ برای که عامه فهم است، خلق فهم است، خلق اینا قبول کرد. این معنی را نداره که این کلمه و بگیم که چیزی ترکی یا قلغی است، انیقترش قلغی است و این کلمه اینا حق نداره تاجیک یا که نمیدونم یک انسان بگیره استفاده بره. این را میتونه مثال گیریم حتی که پولشگی هم بگیرن و همی اگر استفاده بر بگیم میگیره و تو چه گفته استفاده بردن میگیرن، همی معنا قطعی اگر توغری بگیره. وقتی که یک کلمه در معناها توغری میگیره، در مفهوم مردم، در مغز مردم توغری میگیره، گویشش آسان میشه و همه وقت کوشش کردن در کار است که همون یک ابنولیتی آوردن در کار است که برای مردم آسان باشه مردم گویش کنه. این معنای را نداره که ما برای ما گویشش یک کلمه پریدومت کنیم که یک کلمه که اختراع کنیم که ما او را گفته نتونیم که چی است. خلق او را گفته نتونه. ما 100 ساله ها و کلمه را باید کوشش کنیم برای جاری کردن. برای چی امروز اخبارهای ما گپ میزنه، ما خلق یادی نمیفهمیم چی گفتیسته، نمیفهمیم چی است. برای چی روز تا روز سرودهای ما ساده شده رفت، کوچگی شده رفت؟ برای اون که همون گویش های قیینده که هست در ادبیات بگیم یا که نمیدونم ساخته شده و مثال گیریم دلنیش ساختن بعضی گویش های قیین برای مردم قیین بود، نمیتونه گفته. از اون بعضی گویش های هست که از اونها شعر ساخته نمیشه. مثال میگیریم ما زبان ادبیات میگیم زبان عامه فهم کتاب می نویسیم، عامه فهم خوجندی هم بخونه، پامیری هم بخونه، کلابی هم بخونه، دیگرش هم بخونه، ما عامه فهم کوشش میکنیم. اینا عامه فهم باید ما بنامیم، نه ادبی. عامه فهم برای ادبیات سوخت دیگر است، ادبیات بگیم بدخشان دیگر است، ادبیات قتلان دیگر است و ادبیات دیگر کس دیگر است. مثال گیریم عین حالش رو بگیریم، ما عامه فهم بگیم. وقتی که ما عامه فهم می نویسیم، ما از این عامه فهم سرود کردن ما قین میشه. کلمه که وقتی ما عامه فهم میاریم، عامه فهم کردن ما سرود قین میشه. برای همین هم سرودن سرودها را در ما چیکار کردن؟ گرفتن بگیم که همون لهجوی بگیم، لهجوی کردن که همون از عامه فهم برآوردن که تا که خلق بفهمه. برای که ما خلق نستروید کردن نتونسته استیم. برای را نستروید کردن تلویزیون باید کار کنه، نه اینکه 24 ساعت تلویزیون اساسگذاری صلح و وحدت و نمیدونم فلانی و فلانی و فلانی و فلانی. این نیوه بیشتر برنامه های بگیم کلمه ها، برنامه آزمون ها باید گذاشته شود. باید بگیم که مردم دا بگیم که یک نوآوری یک قیزیخ کرده شود که جوان ها بگیم که لغت از یاد کنن، لغت های بگیم که خیلی
имрӯз сохта мешавад. Мутаассифона луғат садсолаҳои охир сохтаам нашиду, шояд каме каме диздида шида аз ҷазуҷа диздидан. Гӯё ки олимои тоҷик зинда ҳастанд, намурдан, гуфтаги калима қатъи нишон доданишидан ки қавраву тайёраву аз арабӣ гирифтан овардан. Халқи оддӣ намефаҳмад чӣ гап аст. Хиёл кардан ки на и ба тоҷикиш қатора мешидасту, иниш ба тоҷикиш сайёра мешидааст, иниш фалони чиз мешидааст. Мисол мегирем, чамбарак ихтироъ кардан. Чамбарак чӣ асти худаш чамбарак? Мисола просто ирам аз куҷо ёфтан, ҳоли ман ира гуфтанам дар кор аст ки чӣ аст ҳами чамбарак худаш аз куҷо гирифта шуд? Инам бояд ма биёвам. Мисол чамбараки рули мошин, яъне ки мо ҳама вақт ҳаму рул истифода мебарем. Рул ин барои чӣ? Барои ки ин чиз на ин ки ҳозир, ин чиз вақти тавлид шидани як чиз дар ҳол бояд мо кор кунем. Вақти як чиз тавлид мешавад, бояд мо олимҳо дошта бошем дар ҳол ҳамунда кор кунанд барои он як номи омафаҳми. Барои чӣ лаҳҷаҳои мо бисёр боқӣ монда рафт. Дар 100 сол мо ягон грамм тағйирот наёфтем дар мардумо. Хоб сабаб дошт. Сабаб мо ҳар чизое ки мо мисол гирем ҳамун замони худаш ҳаракат шид, биромад, ихтироъ шид, дигар шид, мо барои ӯ бигем як номи оммавӣ надодем. Сраза бигем надоштем олимое ки бишинанд сраза ихтироъ кунанд ҷошда бигем. Лозим ҳам сраза гуфта гап мезанам. Дар ҳол зуд кор кунанд болои и бигем аз қадимҳо, аз пешҳо, аз чӯбу, аз дарахт, аз гуногун чизо биёран як калимаи пайдо кунанд барои ӯ ки наздик ба ҳамун калима ва омафаҳм бошад. Як луғат пайдо кунанд ва ӯра бигем ки дар ҳол дар китоб бояд ворид кунанд. Дар китобҳо бояд ворид кунанд ки мисол ҳамун чиз мешавад. Алон мо дорем чандин сол мешавад вайфай истифода мебарем, сим-карта истифода мебарем, калимаҳоро мисол мегирем, оддӣ чизе ки рӯзона истифода мебурдаги чизомо. Барои ҳамунам ин луғатҳо бигем ки меравад. Чӣ ба имрӯз дар интернетҳо, дар дигар ҷо мисол ҷавонои мо гап мезананд, гапошон вапше бигем 50 дар 50 мондаги аст. Барои чӣ? Барои ки ҳамун моле ки ба мо ворид шид луғати оммавии худмона пайдо накард ва ин чизо луғати худошон қатъи омадану монданд. ӯ луғатҳое ки сохта буданд барои мо, мисол барои Тоҷикистон сохта буданд, ӯ луғатҳо ҳамон қадар монд. Мисол намедонам, шояд 20 000 луғат боша, 100 000 луғат боша. Ола ира ҳисоб кардан дар кор аст ки мо дар асл чанд ҳазор луғат дорем ё чандта луғат дорем. Бояд ёра бигем ҳамун гӯишо. Бояд ира мо чикор кунем, ҳамун бояд пайдо кунем. Вақте ки чизи нав ки ворид намешавад, сухани нав, номи нав, бигем ки калимаҳои нав, олимои мо ки наметонанд мешинанд, хов мекунанд, хай момали 2000 сомон, 1000 сомон ойлик мета, ӯ девона шидааст. Хена мега ча олим гуфта, бигем ки дурӯғ гуфта ва кӯшиш мекунад аз як намедонам аз як луғате ки агар як эронӣ забон пайдо кунад, ӯра мегира меёра, мега ки мо ниёгони мо аст, мо мегирем унамуҷа. ин осон аст. Шаттогӣ кардан осон аст, талош кардан осон аст, дар тайёраш айёр будан осон аст, леки кор кардан қиин аст. болои мутаассифона мо кор кардан мо қиин аст. мо ин чиза надорем ки мисол худи дар Тоҷикистони мо дар ин чизо кор мекарданд. Барои ҳамам дар интернет ё дар дигар ҷо мебинӣ ду ҷавон гап зада истодан ё интервью доранд. Бигем мисол ози мо алон дорем интервью мегем, яъне ина мусоҳиба ном кардан, мусоҳиба ном кардан, аммо мо ира омафаҳм карда натонистем. омафаҳм карда натонистем. Сабаб чӣ буд? Сабаб ки мо луғати интервьюро озод истифода бурдем ки омафаҳмтар буд аз оне ки бигем ки мусоҳиба, муҳориба, мусоҳиба, муқоиса. Мисол гирем, мо бисёр чизо дорем ба ин монанд аст ва мо метонистем далнеши бо ба ин монанд луғатҳо бисозем барои оммаи мо. Аммо ин чизоро бигем ки худи аз телевизион ё аз блогерҳо
یا از دیگر انسان هایی که بگیم عیناً همین چیزها را آماده میکنه بگیم باید از اونو تربیت کرده میشید که یعنی اینایی لغت ها اینایی لغت ها اینایی لغت ها اینایی لغت ها را باید شما استفاده برین نه اینکه این چیزها را مثال اگر اودیترین بریم بالنیسه بریم یک بیمارخانه بریم دکترهای ما مثال در خود تیپ لغت ندارن لغت تاجیکی ندارن کلاگی همون لغتی بگیم روسی یا لغت هایی که بگیم انگلیسی که بعدا همون چیز انگلیسی هم اینمی آخران 5 ساله و 10 ساله در آمدگی است دور نه که او را قبول دارن او را استفاده میبرن نکتو فشنگ گفته استفاده میبرن یا نمیدونم یه مثال عادی چی بگیم همون گمارای میگیم همه ما گمارای میگیم اپینیتسین میگیم همه اپینیتسین گمارای اما اینا لغت تاجیکی خدا یا که ساخته خدا دارن یا که از ایرانی زبان باشه یا از پارسا باشه از ایرانا باشه هستی چیز اما متاسفانه ما این چیزا واسه داخل کردن نتونستیم این عیب خودی ملت است و خودی عالمان است و عیب خودی بگیم که همون اداره میکردگی انسانایی است که اینا درست اداره کرده و درست این چیزها را واسه در بین مردم عام‌فهم کرده نتونستن میگم که اگر که لغت عام‌فهم نباشه او عاموی شدنش قین است برای همون ما اگر گرچن مثال گیریم همون گمارای اگر که گرچن اگر به زبانی همون فارسی خدمون فارسی میگیم فارسی میگیم ادبی میگیم یا ایرانی میگیم اگر یک لغت دیگر باشه به همون نزدیک کده یک لغت عام‌فهمی باید ما چیکار میکردیم تاجیکی پریدومت میکردیم برای مردم عامه گویشش آسان باشه بعضی کلمه هایی هست که گویشش خودت میگوی بعد اون میخندی خودت مثال این مشکلی ها را ما در تاجیکستان در باره زبان داریم برای همون هم اگر که زبان ها ابنولیت نشوه یعنی که همون گویش های زبان ها ابنولیت نشوه در رو داخل نشوه لغت های نو داخل نشوه او زبان ایسته رفته بگیم که زبان مرده تبدیل میشوه یعنی ما خود زبان تاجیکی که ما امروز میگیم این زبان بگیم که میجدو زبان مرده و میجدو زبان زنده استراتژی است برای چی؟ برای که ابنولیت لغت نشید در اینجا یعنی فقط زبان گویشی شده مونده ایستاده است که مثل زبان قلقی زبان بگیم نینشنی میارتوی با روسی میگن نینشنی میارتوی یازک میگن برای چی؟ برای اون که دیگر بعد همون زمان ها و چیزها فقط ما گویش های لغت های بگیم عاموی کم کم کردیم اما ما بگیم که مثال در اینترنت و تلفن و بگیم ماشین و غیره ما لغت های قلقی داخل کرده نتونستیم یعنی که نبود عالمای ما نمیدونم طول کشتن بود طول مردن بود یا زبان لقایی مثال میگیریم این زبان ها میتونه در اون حالت زنده حساب شود در حالتی مثال گیریم ماشین با زبان لقایی باید باشه یا که بگیم که تراکتور با زبان لقایی باید باشه چی میشه و معنوش یعنی که خب مثال گمارای باید با زبان لقایی ابنولیت شود عام‌فهم لقایی باید باشه یا قلقی در حالت این زبان میگن که زنده است یعنی که زنده است کار کرده است دلنشی یعنی که ابنولیت میشود دیالکت های نو گویش های نو قبول میکنه اگر وقتی که قبول نکنه همون زبانی گویشی زمانی خودش در بمونه این زبان میشه که زبانی میارتوی زبان اگر که همین زبان همین حالت رفتن بگیره بعد چندین سال ها شاید 100 سال بعد اگر که ما لغت های نو وارد نکنیم در زبان تاجیکی ما بعد 100 سال ها شاید بگیم که 100 سال بعد زبانی میارتوی شود این زبان همچون زبانی گویشی میشه خلاص دیگر بگیم که با این زبان یگان کار کردن نمیتونی یعنی نه در اینترنت نه در جامعه نه در عامه نه در بگیم که یگان چیت فقط هم داخل خودش نمیتونه که همون زبانی گویشی باشه اگر گرچند ما اگر همون با نام تاجیکستان زور بزنیم بریم اگر وطنمون اگر ابنولیت نکنیم ماکسیموم ونوترینی همون نویستن یک چیزی خودش ده نمی بگیم که همون یگان چیزا در کار میشه و اتک بگیم خیلی در اصل در حیات دیگر این در دنیا این یک زبانی میارتوی میشوه برای اینکه آن چیزایی که در عالم پیدا میشوه
اون چیزها با تاجیکی نام نداره. میفهمید؟ نداره نام و تاجیکی نام نداره. تمام. این دیگر چی میشود؟ میارتوی میشود. این همون زمان خودش در زمان ساخت خودش زمان چیزی خودش بگیم که خیلی بگیم همون روس‌ها کوشش کردن که این دیالکت این نمود نام قطعی یک گویشی یک زبان یک نامی زبان پیدا شود. همچون بگیم که همچون تاجیکی گفتگی زبان باید پیدا شود. تاجیکی گفتنی یک بگیم نام این را نام دادن بگیم که اینا پیدا کردن. اینا میتونستن در زمانش چی به اینا سوغدی نکردن. اینا برای آنکه سوغدی میکردن اگر تماما همون کلمه هایی که بود در سوغدی باید اونا وارد میکردن. خودی که لهجه همون گویشی سوغدی باید وارد میکردن. برای اما مکسیمال کوشش کردن این گویشی که امروز در تاجیکستان ما چون ادبی گفته قبول داره ما ایرا عام‌فهم گفته میتونم ادبی گفته نمیتونم برای که این عام‌فهم است ادبی نیست. و امروز امام علی رحمان هم خیلی امام علی هم کوشش میکنه که مردم اطریب بود که شما ادبی گپ زنید. یعنی کدام ادبی گفتگی سوال پیدا میشه. ادبی سوغدی، ادبی بدخشانی، ادبی کجا قطعی ما گپ زنیم. خب ما اگر ادبی سوغدی گپ زنیم خب ادبی سوغدی است. یعنی که همون گویشی سوغدی میشه. وقتی که ما امام علی رحمان طریب بود میکنه که ما را با ادبی ما صحبت کنیم یعنی امام علی رحمان طریب بود شما است که اون چیزی که ما ساخته شدگی است ما را ادبی قبول داریم با این صحبت کنیم که عام‌فهم باشه. اما این را درست‌تر کرد اگر ما بگیم عام‌فهم ادبی نیست. اگر ادبی بگیم ما اشتباه میکنیم سببش که ما نه رودکی ما و نه بگیم دیگری ما با این زبان ها بگیم که گویش کردگی نیستن. یگان تای ما با این زبان ها گویش کردگی نیستن. برای همون این چیز درباره ادبی گفتن ما بگیم گنده سخت نادرست میوید. اگر که ما این چیز هم چون ادبی بنامیم خیلی نادرست استفاده کردگی میشه می زبان. این ادبی نیست این عاموی است. ما این انیقترش اگر عاموی گفته استفاده بریم ما درست استفاده بردگی میشه. اگر ما این ادبی گفته استفاده بریم ما اشتباه کردگی میشه. برای که این ادبی خوجندی است سوغدی نه این ادبی. حتی که خیلی همین شکلیابی همین زبان ها اکثرش بگیم که از چیزای سوغدی گرفته شده و استفاده برده شدگی است. یعنی همون گویش ها یا که ساخته شوی همین زبان ها بگیم همین امروزه ساخته شوی هاش بگیم که خیلی از همون سوغدی گرفته شدگی است و از سوغدی استفاده شدگی است اکثر چیزش. اما امروز با میگیم که ما باید ادبی تاجیکی قطعی گپ زنیم. نه ادبی تاجیکی نمیشه و این نادرست کلمه هست. خیلی از استارتش ببینین ما نادرست میتونیم استفاده بریم این کلمه را از اما اولش. من بسیار از ما معذرت میکنم باید ما همین ماشین نمیشه به تخم اولو کنم. Parkovka ima barišta nepravilna i bračka parkovka kada دیگر ما نه خیلی نادرست پارکوفکو زیاد میشه. توز زدن شب باید دایی کنی بزنه باید بیستی. خلاص کلام بگیم این کلمه ها است. اینو ساخته می شوند. اینو بگیم چنبرک نام کردگی هستند که در عامه در گویش در شنویش بگیم که بگیم چه تندر یک چیز گفتم بچه تندر الله تا چی گفت. خب به هر حال
як ҳамин кинина мо аққорат кад ба фикр омад рости ҳолиам ховолу ҳастам чӣ хеле ҳастам экран камтар хиратара хунданаш қиинтара кӯшиш кардаеста ки ба фикрам ягон ин ҳама хел аст ин тарбияшон ҳама хел аст ин инсонҳора ин аз ҳамин тарбияшон ҳам баъзе инсонам хел нишон метад ки ҳамин ҳамуд хуб бародари азиз ман падару модари тира қатъи боби момаву холад якҷоя када аҳл авлодта гуфти ҳамун гапа ино ҳамин хел ҳастанд ино максимал бигем ҳамин кора мекунад хулоси буд маълумот дар бораи забон ва кӯшиш кинем бирем забон биомӯзем ва пайдоиши забонҳоро биомӯзем бо дар ягон ҷо бигем ки ҳамин тута када нарен мо қадимтарин забон ҳастему мо аҷдодону ниёгони мо бо ин забон ҳарф мезадан ин дурӯғ мешавад баъд шарманда мешин шармандаи ду дунё мешин агар як инсоне ки забона туғри таҳлил карда бута бигем ки дар пешотун بعد دیگه هم توتا کدن میگیرین مویم این دروغ است ما از گویش ها از لغت ها استفاده میبریم از همون بگیم بعضی چیزاش اومدگی است اما اگر در اصل بگیریم زبان اصلی انسانیت این میمیکا است و بعضی صدا است مثلا یعنی که نه کم خیلی بگیم که از میمیکا از زبان ها ما استفاده میبریم مثال گیریم الان هم داریم ما استفاده میبریم هم خیلی است همون ساز بخه با اشارهش هم میکنیم مثال میگیریم ده من مثال در خوردن دوست میدارم خیلی فر کنه ده آواز داشته باشه همین خوردگی تا گوشتم بشنوه که تی چی خورده استی ده من خیلی فراس کده میخورم ده خوردن ده خیلی گوش بشنوه معنی ایسا کیف میکنه که تی چیزی خورده استی گوش نشنوه میگیم خوردگی تا مزش پایانتر میشه و فکوسش اگر که صداش بالاتر ببرویه گوش قطعی آوازی همه چیز و بگیم مزه ای چیز در معینت بزنه دواینا همین خیلی است برای همون دوستای عزیزم اگر که حاضرم اگر لقایی обновлять кна хача яъне отнини яъне языки забони зинда мешавад хиди қаллиғам агар забони қаллиғӣ гуфта обновлять кна мисол дар мошин мегем мошин мисол истифода баранд ягон калимаи нави қаллиғӣ мисол гирем хоб фалон чиз мисол замонашда и забонҳо чӣ хеле зинда буданд оддитарин бигирем хар тиқим пордим буд аму тиқимаш чанд қатораш ҳар якташ номи хича дошта яъне ки инсонҳо бибин ҳамонода ном придумад мекарданд ва ӯ ном оммафаҳм буд оммавӣ буд айл пордум узанги бибин ҳамин як дар хар мекардаги чизо ҳар якташ номи хича дошт ин номҳо пайдо мешид дар инсонҳо оммавӣ мешид барои ҳамн ин ном боз бигем зинда мешид шояд аз ин пешбудагӣ инсонҳо дар ин бораҳо маълумот надоштанд дар бораи айл узангиву мисол пордуму бигем қамчиву хоб халлаву аз ин чизо бигем ки лёчка халабон меган тоҷикишда халла и ҳамун харе ки бигем ки раҳ мегарди ки их мегӯи ура халла меган халла яъне ки ура меган тиёқ агар мо лёчка халлабон бигем хандаовариш дар чӣ мешавад оддитарин чиз ӯ халлае ки хара ҳай мекунӣ барои хар аст аммо ҳавопаймо лёчкаш яъне ки халлабони ҳавопаймо халлабон дар то агар ки мо бигирем ягар ҳамун халлаи хара омода мекунӣ як инсона бигем қалавр мемонӣ дар уҷа охранник ура мо халабон бигем мешавад ки аст ӯ халабон яъне чӣ кор кардааст ҳам халлора бонӣ дорад ё халлабон гуфта
ما میتونیم این را استفاده بریم در باره، یعنی که این اگر ما ابنولیت کنیم، شخصا ما باشم خلا گفتم ما میتونیم که یگان خره، یگان چیزی بلندی، یگان چیزی زیاد، یگان چیزی کلان، یگان چیزی که کلان است ما باید رو بگیم که میشه بگیم خلا. هم خلاص این در پولیاکو همون چیزای کلان حالا میشوه. حالا میفهمین؟ حالا میشوه. حالا مثال حالا والا، حالا فلان یعنی که کلان همون ترگاه سنترا و کلان جایهای چی میشه اینو حالا میشوه. ما میتونیم که مثال بینوی هم که کلان حالا میگفتیم یا خلا میگفتیم. خلا یعنی که و قلاوری او را میتونستیم بگیم که خلبان، برای که خلبان یعنی که این چیز درست میشوه. اما هواپیما یک انسانی که میرونه او وانی نمیکنه، او بانی نیست، او خلبانی نمیکنه، او میرونه او را. یعنی راندن و بگیم بانی کردن یعنی نگاه کردن، این دو تا فرق کننده چیز است. برای اما اگر که هواپیما و خلبان هواپیما بگیم او خنداور میویه، گوش ما دا نمیشینه و این چیز آموی شیده نمیروه، نمیتونه آموی شیده، برای که معنا و منطق مضمون خودش نداره. میفهمین؟ ما گرچند خلق هستم، میبخشیم ما فقط 2 روز در باره همین زبان گفتگی هستم. 2 روز 2 شبانه روز ما وقتی بدگیم در باره زبان گفتم که چی است، چه خیل است، پیدایشش چه خیل است، لهجه ها چه خیل پیدا میشوه، گویش ها چه خیل پیدا میشوه، از کجای زبان ها پیدا میشوه. 2 روز گفتم. توف در روی نام علمای تاجیکایی که نام شیشتگی هستن که نام قطعه ممالی و دیگرش، توف در روتون که من در 2 روز منطقی نفهمیدم، آزی میتونم که بشینم و بگیم که آدم ها را فیراد کنم، از منطقه ها فیراد کنم و لهجه ها را بآموزم که مثال که ما در یک نمی لوچیک سمالیات خلبان نه و یک نامی درست انتخاب کنیم که آمفهم باشه ای چیز. متاسفانه تو امروز ما داریم دوشنبهگیش در دوشنبه شیشتگی است، خوجندیش عالموش در خوجند شیشتگی است، بدخشانی عالموش در بدخشان شیشتگی است. ما آب شینه داریم بشینن و بگیم که کار کنن بالای سر این مردم، زبان لغتایی که بگیم گویشای نو ابنولیت کنن. اگر نکنن این زبان 100 سال بعد میارتوی زبان حساب میشه و از این زبان دیگه هیچی گرفته نمیشه، فقط مثل زبان قلقی و لقایی و دیگر زبان ها با یک لهجوی داخل میشه و گویشی، نه زبان زنده. این را درست قبول کنید. این را ما همچون بگیم که فرزند و سرزمین که همون انسانایی که روز دعوا از تاجیکیتی میکنن، بگیم نه من قلق در 2 روز براتون نمیخوام معلومات گرفتم دادم. اگر شما این زبان خود، زبان مادری و زبانی نمیدونم ادبیات میگین، من این را زبان عامفهم میگم. یعنی ادبیات گفتن نمیتونم، کتابا را عامفهم گفتن میتونم. مرحمت کنین، کار کنین در بالاش. چی به خوابین؟ برای چی خوابین؟ این سوال برای شما است. باشه برادری عزیزم، ما که ذات لقای ذات خلق عقل نداشته باشیم، متاسفانه همه عقل شما بود که ما امروز با همه لقایم یا با همه خلقیم اومدم برای تو گفته ایستادم که این چیزی که از همون عالمات سرکردگی تو امروز عقل در همه چیز نمیگیرید که زبان چیست، گویش زبان، ساختن زبان چیست. این بگیم متاسفانه همون شما واری نیا انسان های باقل از شما بود. زبان فارسی و تاجیکی بود. ما برای خودم گفتم برای قلقی، اما ما فهمیدم که برای چه قلقی نینشنی میارت و زبان حساب میشود یا لقای نینشنی میارت و زبان حساب میشود. ما برای چی؟ ما ایرا فهمیدم برای که ما کار نکردیم در بالاش. بود متاسفانه ما کار نکردیم. اگر ما کار میکردیم بالای زبان، گذشتگانی ما نمی مردن و کار میکردن، بالای زبان حرکت میکردن، گویشای نو وارد میکردن، ترمینای نو وارد میکردن، این زبان قلقی امروز زبان مرده حساب نمیشید. برای که با زبان قلقی میتونی که پیدا کنی. حاضر در دنیا همون انسان ها نیست
не ки ҳамун забонҳошон ҳаст ки аз забонҳои во бигем ки истифода мебаранд, яъне живой забон аз дигар инсонҳо истифода мебаранд, луғат гӯш мекунанд, балки бигем ки крупни миллат ҳам нестанд, майдатарин миллатҳо ҳастанд ки забонҳошон аст. Ина бибинен оддитарин чиз барои чи ина забони немецкий мисол гирем забони немец Австрия як аст, аммо ино дута забон қариб ҳисоб мешавад тақсим. ё ки забонҳои кадом буд, ман шавқ офтабдам дар ҳамаи Аврупо чандин давлатҳое ҳастанд ки точ ву точ ҳардиш гап мезананд. мисол иш мегӯянд ки забони фалонӣ аст, иш забони фалонӣ, ҳардиш як хел гап мезананд. ҳатто ки имрӯз агар мо бигирем, мисол мегирем тоҷикӣ қати афғонӣ ки гап мезананд ё ки тоҷикӣ ва эронӣ гап мезананд, дар байношон хеле лаҳҷа калон аст, аммо мо мегӯем ино ҳардиш як забон ҳастанд, хеле лаҳҷаҳош калон ҳастанд. ҳастанд дар Аврупо забоне ки точ ву точ гап мезананд, мегӯянд иё дута забонанд. инамира агар бигем ки инамира пиёла бигем, ҳардиш ҳамира пиёла мегӯянд. инамира агар мо сим бигем, мисол ё ки ток бигем ё намедонам ҳар чиз бигем, ҳардиш ток мегӯянд. ягон дар забоношон фарқият надорад, не ки ина мегӯянд забони сербишу ё ки дигариша мегӯянд забони бигем дигаре. яъне хеле забонҳо дар Аврупо зиёд ҳастанд. як забонанд, фақат дута ном доранд. иша мегӯянд забони фалонӣ, иша мегӯянд забони фалонӣ. медонӣ намира? аиҷа моем проблема ки бигем забони суғдирам забони тоҷикӣ мегӯем, забони помирирам забони тоҷикӣ мегӯем, забони паштурам забони тоҷикӣ мегӯем, забони намедонам рӯдакӣ гапзадагирам забони тоҷикӣ мегӯем, даниёра забонша ҳичи нагӯянд, мегӯем ки аз тоҷикӣ аст. ин проблема дар мост, ин проблемаи кӯтоҳфаҳмидани мо аст. ин чизора агар мо ин чизора дуруст фаҳмем, ин калимаҳоро истифода намебарем. мо пайдоиши луғатҳое ки бигем имрӯз аз гуногун лаҳҷое ки гирифтем пайдо кардем, ном мондем тоҷикӣ, бояд мо унамуҷара старт бигирем. нарем рӯдакиву сомониву сосониву дигарода бояд мо нарем. Не, ӯо ин забонҳо қатъи гап намезаданд, ӯо ин забонҳоро намешнохтанд, ин луғатҳое ки мо дорем инра намешнохтанд. бояд мо аз ҳамуҷа старт битем. хоб кадом сол будӣ, яъне ки кадом сол ҳамин луғатҳоро кор карданд, номи тоҷикӣ доданд. аксар луғатҳоро бигем ки урус қатъи кор карданд, урус ира сохт, яъне ки основателиш урус аст, ира қабул карданд дар кор. аз ҳамуҷа бояд мо старта бигирем ва дальше бояд чикор кунем, биёем бирем. баъд аз ҳамо бигем ки фикр кунем ки садсолаи охир мо як кӯшиши луғатсозӣ кардем бо тоҷикӣ, аммо натонистем карда. барои чи? Барое ки ҳавопаймову халабон ин туғри намегирифт. ин нодуруст буд. ё ки намедонам тайёраву халабон, самолёт аввал тайёра кардем, баъд аз ӯ ҳавопаймо кардем. алон дорем поиза бигем ки қатора кардем, яъне ки қатараи арабист. мисол ҳамаи чизое ки аст ки мо карочи аз ҷа гирифтем, хидмон кор накардем. хидмон мутаассифона хидмон кор карда натонистем. боқӣ саломат, хонаобод, сарбаланд бошед. агар ки гуамин сухан ҳамин гуфтои ман агар ки баротон фоида карда боша, хеле хушҳол ҳастам. агар ки зарартонам карда боша, зиқ ҳастам, дигар чӣ кор кунам. фақат биомӯзем, бигем ҳалли масъалара бояд мо барои зинда нигоҳ доштани забон, зинда нигоҳ доштани бигем амин ватан, сарзамин, мо бояд чӣ кор кунем? мо бояд якдигарфаҳмӣ ва ҷомеъафаҳмӣ бояд дошта бошем. наёрем ки бигем ки наи сохтаи мо барои суғдам давай карочи инамӣ ҳастӣ ё бадахшонам инамӣ ҳастӣ, яъне ки мо говзурӣ кунем вақте ки маъно ва мантиқи ин чизҳоро нафаҳмида, ё ки намедонам профессорҳои мо бишинам фақат мора киштане, мора задане, мора киштане, мора задане. Не, ин чизҳо қатъӣ намешавад. инами чизе аст ки профессор болои худаш кор накарда, фақат 1000 сол пеш гузаштагира ё 500 сол пеш гузаштагира гирифта оварда, имрӯз кӯча ба кӯча мотам мегарда, яъне ки ино мотам профессор ҳастанд. ино профессори аслӣ нестанд. профессори аслӣ аз ӯ иштибоҳш ё аз ӯ дастовардаш ҳамун замон имрӯз чизе месозад. медонед усто кира меган? усто гуфта оддитарин чиз. усто аз чӯбу, тахтаву, меху, хоку, сементу, бигем аз дигар чизо бино месозад. аз ашёҳои хом, ашёи пухто омода мекунад. ӯро усто меган. олим гуфта кира меган?
олим аз гузашта ва имрӯза ва мобайни дигар забону атрофу миллату қавму қабила чикор мекуна? Як чиз бунёд мекуна. Ура олим меган. ура олим намеган ки одаме ки асри 12-13 14 таърихша бигирава Чингизхон мора заде, Чингизхон мора каште, Чингизхон шикамои модарои мора чока, мо ира фаромӯш намекунем. Эй, 13 аср буд, 15 аср буд, 14 аср буд. Ти ира фаромӯш намекунӣ, дар қафот мезанӣ ира, ё ки травит карда мегардӣ дигар инсонора. Шумо барои ҳама мегӯм ки ино профессор нестанд, ино олим нестанд, ино худсоз нестанд. барои чи устора усто меган, барои чи профессора профессор меган. Профессор аз хатогӣ ва аз дастовардҳо чизи нав месоза, усто аз хоку сементу чӯбу тахта бино месоза. бино месоза ки дар ӯ зиндагӣ мекунӣ. барои ҳам меган усто дасташ гил аст. вақте ки профессор ин кора карда натонист, ӯ профессор нест, ӯ як мотам аст. мотам заданме 12 аср пеши 12 аср мора зада буданд, анаҳо 13 аср мора зада буданд, ин кора карда буданд, ӯ кора карда буданд, мо ира фуромӯш намекунем. ҳозир таваллуд шидагӣ кӯдаке ки дар 21 аср таваллуд шидааст, то 13 аср қатӣ мағзи сари ӯра бигем гаран кардести, то 12-15 аср қатӣ мияи сари кӯдакаку ҷазир кардести, ғашт кардести, нафрат дохтести. вот проблема дар чи аст. вот барои чи ту қадамат пеш намерава, оянда сохта наметавонӣ. проблема дар сари и аст. ту ҷавона бояд тарбия кунӣ дуруст ва барои илм битӣ, барои бомӯзӣ сохтани ояндара. аммо ту сӯхтагии 12 асра имрӯз оварда дод вой кардести. хатя 12 аср бигем ки бисёр дастовардҳои бузург ҳам дора. 13 аср ҳам дастовард. ҳар як аср дастоварди бузурги худша дора. агар кадоми дар уҷа жертва шид, кадоми дар уҷа бигем я ҳаволда зад, ин маънои ӯра надорад ки бигем ки дигар фақат мотам боша. мора зада будане. хай бигард бира дар 12 аср мотам биги биши дига чикор мекунӣ пешрафта зиндагӣ карда. мо бояд зиндагӣ созем. падруд то ба дурудҳои оянда.